wo boye ewa pomuden efemunti Dr. Sharp nso abeka mensa anope dog anope yamu ache na bibi aboko de nyame adom ye de nyame ase papa ene nso yenhunu nyuma wo ye watnaye ye chia obi biara nyame nhira wo nso se ogosu anso hwe Adom TV na ye ka se Dr. Sharp a ma me papa na nye bibia se be ya oyade eda oso no ebetimi akọ entina da bia ye gusu eba be kasa wa ha na yade ye yaw ade ya enti ahemfu hwai a wase me o frɛ me anopa me ba frɛ me wia me ba me hwai ayi de ben eyi yade ena yade no eyewa ne kono enya nkura asem se nyame anya wadoma obebra obechina ena yade eye nipa no me fan say 90% eye ahonhom ene no meni duabo ne nuoma ene deba baabi o no ma kwa ana hospital bi o no ma kwa ma me papa enye se bibia o se bibi di wachi a ye wo abayifo ade tenso wo ho obetima won se waduru kwalebu pa te se bia ebia wa ba Adom ha nso me pa acho na wonya nduru ha kura sa nete enti uba bre untimi nya ayaresa wan so obi akase obi bo obi duo se me bo dua se nya skada ana se ohonya wodenda wo beka yade enu ohia na ode be de ben ode beto so ana owo no kura de se yade na ebi a wikidi owo de se owo enu ane se wawu wa hu se de ade nete yade na bebo wa na wodi akowo no wa bre so bitimi yare wo no motimi kase owu ankope ene ade ma me papa awieye mremu no Dr. Sharp nyankopon de ne aba se be ya unsuro yade biem se ye ho no wo de yade ba na bibi di akira me pa cho ye yifiri ho ema wo ho ye de ben eto kura yade ntimi mfa ye nima me pa cho ebetimi asen atena ase se yade ni me pa cho enye Dr. Sharp ho enti ye to nsa frɛ abere ni abere bia se wa chinchi abere no watu sikagu meka nse watu agu because ade akɔpɛ no wanya onsa ntimi anka eyeska no watu agu obi timi to ne danse opese okwa abroche mbacha kwa na hye manje no ode kosi ayi Burkina Faso ambacha wadu abrochire enka wo hwemu de anka ho no nka ya abrochire o nti se ogbo ne dua na wa hwe ne ya dua ne nya no Togo kura ya abrochire enti ka se otu ade mbekwa abrochire no ode me abesi Togo ya abrochire ukro so boda pe ya abrochire sa nete ma me papa wodo yade achi na che mi yade be ye for eno pe na mintimi nya ho adwuma da bia mi siso achacha kwata emum ena kompo apa afra no yade bia ni atiasefo asase su a obetimi de si Dr. Sharp wono ma me pa cho wo entimi ento mi ame so many demon chase no me ba cho metimi apamwa ena shade bi nso me ho ba no na wa na oye nwan pa cho mechew ni aye e wo ho no ye ho agudie ni ho onyare a ema ho maye nsoma anya sa obedi amia na ebomu yare de a wudu na si onu se pe me pa cho ho beto yade no me pa cho emfa ho ne se ne ete da bia me kan wo TV so na di no ehia na me yade di 25 years 30 years 50 years that means winyanya duro no etisa ni obi ko abrochi America se yade na kwa kwesi Togo yade kwa abrochi 10 years na wunya nko ya me ba cho wunya nuru ye yade start one day ni yade uduru ya nka abeka se me kwa abrochi kura beye dasei ma me papa ma yare ayade na me ye no nsoso no empanyimfo hwe
etu anamon ba ye ho me pacho panyimfo region panyimfo ahemfo me pacho je no munim se ye yaresano mawa ebeko ana omogi edi ena nya aba no kwa na medesa yade ene de da bia meka yemfa aba nkwa ansa yade aba medesa yade no me pacho ye de ma na de ya enyeye untimi mfa ansa yade wo de sa enko esa nse obia woni onim eni sunsumo okita me yaresa na me ye no me pacho guarantee wo me sesa me ye ma na nye ya me mo 15,000 Ghana cedi ma fa mo report ma me ba no me se so obi frɛ wo se ma ye drama anye ya me mo 5,000 Ghana cedis 500 million me pacho obi afrɛ oda obi anyam frɛ obi nso mfrɛ one kura ensi one say n French ni beka se n ebi ntimi nsi yenim tumi ekita yenim abofo ekita ani enim ne yeye ma me papa entina wonom ensu se wa brache odi abrae ho oba ohu antowa usika nie ukotwa obi bi wo wansam fie na se ye ntimi antwa ma me papa opieto nka ho e wa se opieto ka ho yen sisi ni power ho yenye bribe yaje die ni ma ne se yade no odi aba ni ade ben na ya sama yare wano doso ni twebe doso ye mubobi e ma ne nka bi ma me papa me sire osua enuoma bi entena ho emo bi nka nkyero sese se sofo na ka kyero sese ya me pa cho yesu ye ya nga wo kope oni ana wo se wo ayanto anya ma fie wanye ntina anye yentina yesu bae enti hyanuoma nso ma me papa adia yade eye dangerous ehu papa wo skasa de me pa cho obesia ye mobo aduane kura no wuntimi ni me honom nso me yew aduro de ma wa na maye de ben dana me ma odi aduane bia me yade no yare sa me sa no ma aba no enchiri bia wate asefo asase so esanse yede ma wa na yade no a start yede ben ekọ bibia ntimi nyina animu sasabro nsam kura na mpacho waje ho bribe a me pacho yebe sere ede amam oyire ne nsam yebebum bottle yi esi hoyi no bottle yi da bia yede kire me hono maduro sei we have wo de ben yade yadu fra brochire na ya kasa de me pacho sei na onom anopa awia anwumre onum na anopa awia anwumre anopa ni anwumre kura so ebekọ me galo amede ma duro galo ayeye ka we on pacho anya ayifu ne yede to petro no bi we ni yede ma aduro obibia enna kese ye yade a anu oden a kese me mfa nse kwalebuni ade nyina abam ene yede we ma ya yade no bi no mo no ma usha kura dia wonum ne seyo ketwa gese bia wo be 20 something wanum ha yede mawa me paacho ebe tepre kope ama ho ayede be ato ma me papa entina fie ma obi mfa yade ensrew Dr. Sharp the demon chase aba ya ba di amamo ya pese onyame asoma yen se ya mra ne emagemo time na so osefo nhihye biam sa mamo number no me wakasoa o ba me won ma me wakasoa o fa kasoa ka si overhead na se usu overhead na se a no afa ka new market o fa ka na usu besu ADB bank usu on ma o kwa kakra bia on right say fitting shop wo ne wo number se no na emiensa gu ayi na se no eze Ghana for mo ya de pa majai we no WhatsApp na ma abrochirefo no ma me mo na mo de ye no ma na wa ha na me mo abrochirefo de no mo first me pa so Ghana emfre 020 489 7454 WhatsApp no 020 489 7454 and 0266 your time na so
Mate screen as nyame hira o. Me da Dr. Sharp ase papa